Turabasuhuje kandi tubaha ikaze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro byacu kuri umuyoboro wa YouTube witwa Imbere TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho muri amasaha y'ijoro mu ijoro ryo kuwa kabiri w'icyumweru itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Amakuru yose agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Reka aya makuru twabateguriye tuyahere kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kubabwira ko Joseph Kabila wabaye perezida w'igihugu cya Congo Kinshasa yasuye ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya M23 kiri ahitwa Rumangabo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko igicumbi ho mu Rwanda umwana yagiye kurya ku ishuri atize baramukubita arenda yitaba Imana. Turongera dusubire muri Congo tubabwire ko Kabila yakiriwe na Corneille Nangaa akigera mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru turaza kubabwira ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yageze i Astana. Muri aya makuru kandi turaza no gusoreza kwino nkuru ivuga uburyo magingo yangaya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ku magambo yagize ibyo atangaza nyuma yaho umugore we yagaragaye amukubita urushyi. Yagize ati twarimo twikinira. Ikaze kuri aya makuru ku buryo burambuye twese muri aya makuru nkuko bisanzwe twitwa Imbere TV. Ni mutwemera amakuru tuyahere muri Congo tubabwire ko Joseph Kabila Kabange yasuye ikigo cy'amahugurwa ya gisirikare cya Rumangabo. Nyuma yo kugera mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere ushize, Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasuye ikigo cyigisha ingengabitekerezo ya M23 ahitwa Rumangabo muri teritwari ya Rucuru mu majyaruguru y'umujyi. Nkuko amaguru agera kuri seti.cd akomeza bivuga, binyuze mu ruzinduko rwe mu kigo cya Rumangabo, Joseph Kabila yifuzaga kumenya uko abenegihugu biyemeje kujya mu mpinduramatwara bafashwe mu mahugurwa y'ingengabitekerezo ya politike na gisirikare bya M23. Nk'umusirikare watojwe, Joseph Kabila afite ubushobozi bwose bukenewe bwo kuzana izindi mbaraga nshya muri uyu mutwe wa M23, umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwitwaje intwaro. Nta nubwo ategetswe kwinjira mu mutwe mu kuzana ubunararibonye bwe no gusohora igihugu mu bibazo birimo ubu. Ibi bikaba byavuzwe n'ubufatanyabikorwa wa hafi wahoze ari umuyobozi mukuru w'igihugu. Hateganyijwe kandi inama y'ingenzi n'ishami rya gisirikare rya M23 mu rwego rwo gusuzuma uko ibintu byifashe no kuganira ku mikoranire ishoboka. Joseph Kabila nanone yakiriwe na Corneille Nangaa akigera mu mujyi wa Goma. Kuva mu majyepfo ya Afurika amaze umwaka urenga atuye, Joseph Kabila amakuru avuga ko yanyuze mu gihugu cya Afurika y'Iburasirazuba mbere yo kugera i Kigali nk'uko abamuherekeje babisobanuye. Kuva aho yafashe umuhanda ujya Goma unyuze Rubavu nk'uko amakuru amwe abitangaza. Aho yagezeyo mu gicuku akakirwa na Corneille Nangaa. Umuhuzabikorwa wa FCM 23 yishimiye bikomeye ukoza kwe ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko Kabila yahisemo guhitamo neza aho kugoma mu buhungiro ku gahato. Emmanuel Ramazan Shadra, umuhuzabikorwa uhoraho w'ishyaka umunyamabanga uhoraho w'ishyaka ry'abaturage rya Joseph Kabila PPRD, yatangarije RFI ko ari Goma kugira ngo abonane n'abanyapolitiki n'imiryango itegamiye kuri leta agamije gushaka amahoro. Ari hano kugira ngo avugane n'abafite intwaro, azatanga umusanzu we mu kuganira nabo nkuko abasenyeri babigenje, kuko buri wese abikora n'ibikorwa bya buri wese kandi inzira igomba kuba y'isi yose. Ati andi magambo ni disikuru z'abatinya kubura akazi. Ubwo yabarabajwe niba nta ngaruka zizaba kuri Kabila i Kinshasa dore ko ishyaka rye PPRD ryasheshwe, Emmanuel Ramazan Shadari yatangaje ko azavugwa amagambo menshi ngo Kabila n'u Rwanda ngo n'uyu. Ati ibyo birarambiranye, ariko icy'ingenzi nuko ari mu bakinnyi ba politiki bakomeye muri iki gihugu. Ari mu bazi abanyapolitiki bose bo mu gihugu ndetse no mu karere, ndetse akabasobanukiwe politiki y'isi. Ntacyo Kabila aratangaza i Goma. Muri disikuru ye abasesenguzi bavuga ko ariyo ibaye ya mbere kuva muri Congo yabona ubwigenge. Joseph Kabila yatangaje ko misiyo ye ya mbere ari ukurwanya ubutegetsi bw'igitugu ashyizeho ubwo yavaga ku butegetsi mu mahoro. Umutwe wa M23 uratangaza ko uratangaza ko imiryango ya Goma ikinguye kugira ngo yakire, usibye wahoze ari perezida abashaka gukora ibikorwa byabo bya politike mwuka wa politiki. Nimutwemera amakuru twabateguriye kuri umuyoboro witwa Imbere TV tuyakomereze kwino nkuru ivuga ko igicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda yagiye kurya ku ishuri atize baramukubita arinda apfa. Mu karere ka Gicumbi haravugwa inkuru ibabaje cyane y'umwana wapfiriye ku ishuri nyuma yo gukubitwa n'abanyeshuri bakekwa kuba babitegetswe n'umwarimukazi wigisha kuri groupe scolaire Rumuri GS Rumuri. Ni ikigo giherereye mu murenge wa Miyove akagari ka Gakenke.
Nyakwigendera witwaga Irasubiza Patrick mwene Bavakure Theoneste na Mukakayumba Delphine yaje ku ishuri ashaka ifunguro atari yitabiriye amasomo y'umunsi. Amakuru yibanze avuga ko ibi byatumye umwarimukazi witwa Nibagwire Karine w'imyaka 35 y'amavuko ategeka abanyeshuri batandatu kumukubita. Ubuyobozi bw'ishuri buvuga ko ibyo byabereye mu ishuri imbere, aho abo banyeshuri bamukubise inshyi n'imigeri. Umuyobozi ushinzwe amasomo muri icyo kigo bamwita Muhikuzo Samson imyaka 39 yemeje ko nyakwigendera yaje kurya ku ishuri kandi atize, bikaba ari byo byamuteye gukubitwa. Biravugwa ko nyakwigendera yahunze ubwo abanyeshuri bakomezaga kumukubita maze agwa mu mufurege uca imbere y'amashuri ufite ubujyakuzimu bwa metero imwe n'igice. Sindi ku bwawe imyaka 29 niwe wagejeje nyakwigendera kwa muganga amutwaye kuri moto, ariko bageze ku kigo nderabuzima cya Miyove yamaze gupfa. Twagira Dani uyobora iki kigo nderabuzima yemeje ko yapfuye atari yagera kwa muganga. Nta bikomere byagaragaye ku murambo, ariko hari udusharure mu gatuza bikekwa ko yikubise hasi ubwo yageragezaga guhunga. Ubu banyeshuri bakekwaho uruhare muri urwo rupfu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Byumba, kimwe n'umwarimukazi Nibagwire Karine ukekwaho gutanga amabwiriza yo kumukubita. Umurambo wajyanwe ku bitaro bya Byumba mbere yo koherezwa ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma ryimbitse autopsy kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu mu buryo bweruye. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel aravuga ko nta mwarimu wategetse abanyeshuri gukubita uyu mwana. Ati ntabwo habayeho gutegeka abana ngo bakubite mugenzi wabo, ahubwo umwarimu yari yavuze ko hari burye abana bize. Igihe cyo kurya kigeze birumvikana hategurirwa amafunguro abana bari bari ku ishuri, noneho mugenzi wabo utari wize aza gusangira nabo, naho haba haravutse ikibazo. Muri aya makuru kandi reka tubagezeho nino nkuru ivuga ko perezida w'igihugu cy'u Rwanda bamwita Paul Kagame yageze i Astana. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamaze kugera i Astana muri Kazakhstan, aho yamaze gutangira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Umukuru w'igihugu akigera mu gihugu cya Kazakhstan yakira ku kibuga cy'indege na mugenzi we Kassym-Jomart Tokayev. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu Perezida Paul Kagame azahurira mu nama mu muhezo na mugenzi we wa Kazakhstan mbere yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Perezida Paul Kagame kandi biteganyijwe ko agomba kuvugira ijambo mu nama y'ihuriro mpuzamahanga rya Astana izwi nka Astana International Forum. Uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri kiriya gihugu giherererwa hagati ku mugabane wa Aziya rwabanjijwe n'urwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze kugitangiramo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Kazakhstan kwa mbere yatangaje ko Minisitiri Nduhungirehe yakoranye inama na mugenzi we wa kiriya gihugu bamwita Murat Nurtey. Abakuru ba diplomasi b'ibihugu byombi bagiranye ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo politiki, ubukungu, umuco ndetse n'umubano ushingiye ku bikorwa by'ubutabazi. Minisitiri Nurtey yavuze ko igihugu cye gifata u Rwanda nk'inshuti magara ndetse n'umufatanyabikorwa ukomeye wo muri Afurika. Ati tubona u Rwanda nk'igihugu cy'inshuti ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingirakamaro wo muri Afurika. Mfite icyizere cy'uko imbaraga zacu zihuriweho zizatuma uruzinduko rwa Perezida Kagame ruzasiga urugendo rushya mu mubano wa Kazakhstan n'u Rwanda ugenda neza. Mu gusoza aya makuru bakunzi bacu, reka tubabwire nino nkuru ivuga yuko Emmanuel Macron yagize ibyo asubiza nyuma yaho umugore we Brigitte amukubise urushyi. Yagize ati twarimo twikinira. Perezida Macron nyuma yo kurya urushyi rwa Brigitte umugore we. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yateye utwatsi ibyo gukubitwa urushyi n'umugore we, avuga ko ababishinje gushwana bavuze ibintu uko bitari. Ejo kuwa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho yerekana Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akubitwa urushyi mu isura na madamu we ubwo bari bari mu muryango w'indege bitegura gusohoka. Ni amashusho yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Hanoi muri Vietnam, aho batangira uruzinduko rw'akazi mu gice cy'amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya ruzamara icyumweru. Macron agikubitwa ruriya rushyi yabanje kwiyumanganya mbere y'uko we na Brigitte basohoka mu ndege. Ubwo aya mashusho yatangiraga gusakaza Perezidansi y'Ubufaransa yayamaganiye kure ivuga ko ari amahimbano, gusa ibitangazamakuru byo mu Faransa byemeje ko ari aya nyayo. Icyakora umwe mu bantu utaratangajwe amazina wari kumwe na Macron yavuze ko mbere y'uko Brigitte amukubita bari babanje gutongana. Macron ubwo yaganiraga n'abanyamakuru kuwa mbere yavuze ko we na Brigitte barimo bikinira ati
twarimo twikinira nk'uko rimwe na rimwe dusanzwe tubikora. Macron yunzemo ko usibye amashusho amugaragaza akina na Brigitte hari n'andi menshi abantu bagiye bafata uko atari. Ati abantu batekereje ko nasangiye igikapu na kokayine, ko narwanye na perezida wa Turkiya, hanyuma ngo buno mfitanye amakimbirane yo mu rugo n'umugore wanjye. Ibyo byose nta na kimwe cy'ukuri, buri wese akwiye gutuza. Emmanuel Macron w'imyaka 47 y'amavuko abana nk'umugore n'umugabo na Brigitte wahoze ari umwarimu we kuva mu mwaka wa 2007. Brigitte Macron afite imyaka 72 y'amavuko, ibisobanura ko arusha umugabo we imyaka 25 yose. Kuva aba bombi batangira kubana bagiye bavugwaho inkuru zitandukanye zirimo no kuba Brigitte yaba yaravutse afite igitsina gabo. Naha dusoreje amakuru twabaseteguriye bakunzi bacu.